Naslednja tekaška disciplina, 400 metrov za dijakinje. V prvi skupini bodo tekle proga 1, Vočanec Ana, proga 2, Kederlina, proga 3, Vučko Taja, proga 4, Maček Ajda, proga 5, Novak Julija, proga 6, Sadikovič Ajda, proga 7, Maraš Anja in proga 8, Penik Lija. Neuradno zmagovalec zadnje četrte skupine, Bergan Samo, 50-34. Čez nekaj trenutkov bojo znani vsi rezultati. Rozoničnik Žan, gimnazija Šiška, z rezultatom 50-49. In prvo mesto Bergan Samo, gimnazija Bežigrad, z rezultatom 50-35. Čestitamo.